Iti napalabas, nalaos tila dingit da Minerva kan Mercedes iti pupusay ni Edgardo. Nadlaw ni Evelyn ti kinasingad ni Romeo ken Minerva akaanakan na. Gaputasan ang mayulo ni Mercedes ti mangimaton iti negosyo da anapanawan ti asawa na. Kinuna ni Evelyn ang makaamon ang mangimaton iti negosyo banag anakas daawan ni Minerva. Kanayon mat nga ibagbaga ni Romeo ken ni Gino akabsat na nga ipasnek na ti agadal. Nadlaw ti baro akas lakagurgura ni Romeo. Inako ni Minerva ken ni Evelyn nga gayan ayatdan ken ni Romeo ket imbaga na pay nga awan ti problema iti dayta. Iti ipapasyar ni Romeo immasideg ni Evelyn takayat nakano akasarita ti baro. Ita papagayam adto iti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan a napauluan. Dayta pamateg mo. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. Kanayon na malmaldayak. Sanak pa yan na kay liliwag iti pupusay ni Edgardo. May kawa kay ti kawanan ti asawa yo. Nakasingsingpat. Anya ti kaya tasawan iti dayta, Romeo? Ha? Auntie Evelyn? Apay akas na makaungat ka, Evelyn. Awan mo tidakas ngayon baga ni Romeo. Naimbag tayo may kadito'y palay. Kasarita ka man ita, tamasangok. Tinasayaat, panawan da kami pailangkin ni Romeo. Ma'am Evelyn. Ala, isirak mo ni mamang mo iti kwarto da. Madamdaman nga ituloy yung tagsasarita kin ni Romeo. Adalang napatagay bagak kin ni Romeo. Oh, sige. Tani, itay pa'y akayat ko ti agita. Mama, mapantayo nga ro din iti kwartuyo. Romeo, sige pa'y ha? Anya ka di bagayo kanya, Ma'am Evelyn. May panggap ka di iti trabaho? Saan na may panggap iti trabaho? May panggap ka da kayo kin ni Minerva, akaanakak. Ha? Idi pa'y lamad-madlaw ko ti kinasingad yu ti tunggal may sakin ni Minerva. Nagpudno kanyak ti kaanakak nga gayan ayat kayon. Wen, ay ayatek unay ni Minerva. Sigurado kay ti dayta? Nuanyaman ti pampanunutem apud no amotibok iti panagayat ko kengkwana. Nagbitot ka. Nadalos ti konsensya. Saan kan ngagin ko kunapay? Siyak pa iti lukwam iti kunam, ha, Romeo? Tapno ibagakkan ka. Saan ka may karikin ni Minerva? Gaputan ako rapayak lang. Amo mo na niya ti sungbat ko iti dayta sa lutsud mo. Iso ano kayat mo ti agpayag iti trabahom? Tung palenak. Anya? Dito lang ti may bagakkan ka. Ala, mabalin mon ti agawid. Nagrigat lakid din tinakurapay. Talaga sa balit o gali ni Evelyn. Dahito ti pa ka ikawa kiti dayti sa Edgardo. Nakananos. Yakpulos nang nagsao iti nasabrak. Kensan nang ipayat-payat ti kalintikan dagiti marigrigat ng empleyado akas kanya. Naunag sa ti pampanunuton nyo, Manong Romeo. Ha? Nakiktok kayo sa ti panagsaok. Nakamulog lang kayo matadimting dito balay. Apay nakaring kapayla. Ilip-lipas ko lang nga basaan dito iliburok, Manong. Kasta. Sige. Ipasnik mo ti agadal. Masapol ang makaturpos ka. Saan ka kinasarsarita Apulos ija opisina? Taamangan no pagungtan na kamanan ni Auntie Evelyn. Kunak no kayat na ko naliklikan. Abay kumamat nga ramidag ti kasta. Sika ti adda basol na kanya.
Nagawid ka idi Rabia saan ka nagpakpakada. Kalpasan na nakapagsarita kami kiniantim. Pinagawid na kon. Anya? Amo namat kaheman ti may panggap ka data. Wen, amunan. Impudnok ken ko na. Aday baga na kanyak may panggap iti relasyon ta. Lipaten ka kano, no kayat ko tagbayag iti trabaho. Huh? Anya ko mati pa kay ramramanan ti trabaho. Kasaritak ni Auntie Evelyn. Saan na ang mabalin na pakibiyangan ti ayan ayat ta? Isumat lagayam anarabyan ka. Tanagkuyog kayo manan iti day ama miraot. Auntie Evelyn, saan kumamot akas dati kinasabrak ti panagsasauyo? Kat? Agpakpakasya. Saan nyo kumamot na pakibiyangan ti ayan ayat mi ka ni Romeo? Ad-ad dapay, saan nyo kumangay ramraman ti trabaho na? Noan niya ti ibagak, iso ti matungpal. Anya? Kalpasan ti papatay ni papang mo. Kankas di matan ni manang Mercedes ang mapukpukaw nan santilimbong ti panagpampanunot na. Siya kun ti makaamwa mangiturong dito balay. Diyak kaya ti makisinupyat kada kayo iti dayta abanag, Auntie. Diyak kaya't nga agsubang tayo. Pues, masapul nga rod atong palan na. No kayat mo anatalina ay ti panagdadan na tayo. Girl, I need you. I need your love. Langag ka o tinagubsang apan nakisarsarita ni Evelyn kin ka. Ay ngam ingkadang ko ti saan ang makibiyang apaw. Nakaro ni Auntie Evelyn, Lola. Kaya't na, isula ang ti matungtungpal. Ay, tiyak kanunungan ti kasta nga aramid na. Amuday ti papangagayan ayat kamin ka ni Romeo. E di mo't larabian ang makagayan ayat kayo. Nasing paot ka, napakumbaba. Linais na ti kinakurapay ni Romeo, Lola. Ay, napalangkwad mo ni Evelyn. Ay, ngamjak mapapalaw. Oray di karigat ti biyag may. Napangas. Mala, bayan ta siyak ti makisarita. Amangan no ada kaungat na kayo, Lola. Siyak ti inana. Ada karbungak amang bagbagaken ko ana. No amok amadi ter aramidin na. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Talaga naridam kayo nga gririing nanang. Ay, wine. Alas 3 pa ilay tayo makapuutak. Naimbata, nakariing kamutan, Evelyn. Kaya't kakasarita. May panggapitian niya, nanang. Laglagi pum kuma. Makipagnanaad tala ang itiday to'y abalay a pinundarday di Edgar daw. Ay ngam, napalangguad kamot launa yan. Anya ka din ti sasawan niyo? Naalumanay titim ko nga inam a makisarsarita ken ka Evelyn. San aga putan nakadalkan. Dinakmutan ikabkabilangan. Awan karbengam amang ipawil iti pakaragsakan ni Minerva. Maawata kunti kayat yung asawan, nanang. Ang kitkitag lang ti pagimbagan ni Minerva. Nanumaw ni Romeo akas kada tayo ide anak kaw. Ayam na simpag kan napakumbaba. Nanang, agpatinggalangan di ti panagsarita yo, maipapan iti dayjay a Romeo. Anak kaw, lawlawagam ko mati panunot mo, Evelyn. Saan ka nga aglablabas? Pinayaban nagdi opisina ma'am. Ada ka di bidot ko kadag di trabaho.
Sana may panggap iti trabaho tinang paayabakan ka. Ingagarat ngayong baon ni Minerva, tapno sana mamon ti panagsarita ta. Anya. Gapo iti panagpulong mo kin ni Minerva. Siya akong tinagbalin at dakas. Inong tanak pa yan ni nanang ko. Nasingpat ni Lola. Ulitak ba nanday din bagakkan ka? No kayat mo ti agbayag iti trabahom, tong pananak. Ladingit asong batan kayo ti daytabanak, ma'am. Ngamsanda ka mabaling ikatay ni ti trabaho na awan nagbasulak. Sungsung patanak natan, ha? Di kaya pungtot, ma'am. Nanumuha ka kikitaan nyo. Nagregrigatak ti pan nakaturpos ko itadal ko. Karbanga ti mangirupiro iti kalintagak. Naglaing ka? Pangasyo. Nusan kayo apabor iti relasyon mi kini Minerva? Saan nyo kumangiram-raman ti trabaho? Adakabsat ko apagadadalag. No kasta, ti kabsat mo ti panunutam, Romeo. Ilalaam ti trabahom. Ay ko na Minerva. Saan ko apang panunutan anapak nang ka? Ti pamatag mo ti mang patpatibkar itinakam ko. No apay ang nagbalina ka na tibkar. Kalpasan ti ipupusay day di papa. So piatan laonay ni Ma'am Evelyn tayo na ita. Umsin na ti kinakurapay ko. Kitiramraman na pa hindi trabaho ko. Ba nagadilawan mat ni Lola. Wen, Romeo. Sana kanunungan ni Lola. Katikarik. Ilaban ko tiyan ayata. Juan. Nasingput ni Lolam. Kasmot lang kini Lolom. Katagyaman ako. Agtinulong ta amang iruper itayan ayata. Kat awan makaipawil itidayta. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Ay simre kaklatan dito'y kwartuyo iti day di Eduardaw. Ta saan mo't anak katrang ka? Nay, nakamulunglung ka man na nakasla na unag ti pampanunutam. Ay kasta kakadilatan, Mercedes. Saan ko pa'y lamawat tinapasama ka na kami iti day ti Edgardo. Nakadungdong mo kanya. Awan, ti saan ang maikawa, anak ko. Ay ngam, gapo iti kastoy akasasaad mo. Agbalinan akasasaad ni Minerva iti kayat mo asawan. Ha? Anya ti kayo asawan? Impapilit na kini Minerva nga isunti makaammo amang imaton iti negosyo na panawan day di Edgardaw. Awan dakas na iti dayta. Masirip ni Evelyn. Kabailan na ngay matunan ti negosyo. Ay ngam kayat na, tengalan na tibiyag ni Minerva. Saan na akay at ani Romeo para iti balasang mau? Putno kayo mga gayan ay atdan. Ang maawatak ni Evelyn. Anya? Panangisakit na laang iti kaanakan na dayjay. Saan na kaya't amay isagmak. Gaputaawanin ni Edgardo. Idi si bibiyag bay day di Edgardaw. Amuna ti relasyon da. Saan na ang nagproblemaan dayta? Makamon ni Minerva mangirupir itirik na na. No talaga ngay ayatin na ni Romeo. Saan lakit dialog kwenda ito eh. Girl, I need you. I need your love. Dayta tinagsaritaan may kinimamang mo apaok. Pagimpagam ka no dagiter aramiden na. Kaya't nga ro dasawan ni Mama.
Kanunungan na, dagiti aramiden ni Auntie Evelyn. Agtalag iti kinasirib, kan kabaulan ti kabsat na. Kabaulan na kano nga imatunan ti negosyo yaw. Awanan yaman na kanyak dayta, Lola. Amo na matakitaan ti pagimbagan ti kumpanya. Ngam, saan na kumamot a pakibiyangan ti ayan-ayat mi kan ni Romeo? Kunamot kid din ni mamang mo, no anya ti pagragsakam. Saan na punulakit din ni Romeo ken ka? Agin inayat kami kan ni Romeo, Lola. Amo kasanak ang nagbidot iti panakiayan-ayat ko kan kana. Ewan gayam. Sa bali man kit di ti malagip kaw. Kumusta dagiti empleyado iti babaan ti panangimaton ni Antay? Dimlaw daw iti ugali na, Lola. Naingat nga minunay. Ngam, mabalin, akit kitaan na ti pagimbagan ti kumpanya. Ket na ngagtrabaho na imbag dagiti empleyado. Isuakas jay ti kinaistrikto na. Mama, kalpasan na nakapamigat tayo. Imay kayo man na nagpupok dito'y kwarto. Ad-adaasan kayo ang makailiw-liwag no kastoy latanter aramidan nyo. Makamu kay latan kini Evelyn iti negosyo. Makikinaawatan ka kan kuana. Awan ti problema kiti dayta, Mama. Iramraman mo ni Auntie Evelyn ti trabaho ni Romeo. Di na ngamin magustuhan ti relasyon mi. Minerva, awan ka di ti sabaling agar-aram kan ka? Mama, Ngam na pakaragsakam ti panakiayan-ayat mo kini Romeo. Saan ka apawilan? agyaman hak, Mama. Awan sarek ko ija opisina ita. Kat mapanak agpasyar ija balay da Romeo. Ay, kurak nagmalmalum ka iti napanam. Ikam kumamot ti bagem iti inana. Kan ipaayam iti panawon ni Mercedes. Tabarang makailiw-liwag kuman. Day takit ga kabsat ko, nanang. No daduma, masumo na kun. Ay, awan gayam, ni Minerva. Nay, saan ko napuutan arimwar Impakada na kanya. Sarungkaran na kano ni Romeo di balayda. Anya? Iso pa yan kinapandimanon? Manang Mercedes, apay pinalubusan. Mailiw ka no, ang makisarsarita ka ni Gino. Saan ko magustuhan da ito eh? Sana mabalin. Talaga natangkan ti ulo ni Minerva. Ay, agtanang ka kung maibili. Ay, saan da kapawilan, nanang? Nuko na kajak kayat day di alalaki para iti ka anakak. Aramidak ti amin tapno agsina da. Jak nam namaan na masangputang ka diti balaya, Minerva. Kinumustak man ti panagadal ni Gino. Kat masiribot gaya makaskin ka. Agyaman na kayo. Aywan gayam. Mapanak mo magkayayam iti basketball. Yung inton malamlatan. Napad ko sinarungkaran ti sang kabasita talo na napanawan day di tatang. Iraprapin ko ngamin nga si Kaswan. Sige, Manang Minerva. Ituloy yung tagsarita kini Manong Romeo. Minerva! Ah. Among nga da ka di taunag! Ha? Ni Auntie Evelyn, sinurot na. Sino na dyan? Gino, nuwad na papanam, mapangkalatan. Pag nakalatan, iti kusina, iti likod. Sige, Manong. Talaga natangkan ti ulo man niya. Amok nga da ni Minerva iti unag ti balayo. Mamay-bilin, dumanong kayo. Uray na numulaan ti pagtangan mi. Saan ka di analpastan ang nagsarita, Minerva? Kanuray si Romeo. Ambisyoso ka talaga.
Saan ko nga mo ti sasawin nyo? Nga mawanti mo kadakas na iti agarapa. Awan makalapad iti napudno nga inayat mi kini Minerva. Pudno ti ko na ni Romeo, auntie. Ilaban mi ti ayan ayat mi. Oh my God! Ang kawid pan! Ipatalak, auntie! Inwag tang tima. Kadingitak, saan ka sumurot ken ka? Saan kami pa yan alpasan nagsarita ka ni Romeo? Talaga ka di pagbungpung tutanak, ha? Saan ka agsukir-sukir kanyak? Ladingitak, kababain kayo? Kabsat na kayo lang ni mama. Katawan ti karbungan nyo amang pawil kanya. Anya ti kunam! Mami Bilin, Hay! Saan ka makibiyang? Sana si kati kasarsarita? Auntie, agparbang kayo lang. Agpada taasang sanga ili iti daytoy a balay. Talaga makapong totaklaw na eh! Dumtang ka lang iti balay makita ma! Talaga kasarita ka na imbag! Ay, ayatin ka unay, Romeo. Urayan niya ti mapaspasamak. Ilaban ko tayan ayat ta. nagyaman ako na Juan. Nalaos ti ragsak ko tay tilaksid ti kinakurapay ko. Mariknak ti pamatek mo. Ulitek, urayan niya ti mapaspasamak. Sa anak nga umibet iti ayan ayat ta. Minerva. Iti ang dama mapaspasamak iti biyak ko. Tila ang pamatag mo timang pakpakired kanyak, Romeo. Saan arumbang ti inaramid mo, Evelyn? Nalipata mo na adi-adal ka. May sakay umat nanang. Imbes ko makanunuan lang. Ay, awan tigapuanan akanunungak ti aramid mo. Saan nga umno dagiti aramidam? Panagkunak, napudno ti panagayat da Minerva ken Romeo. Ay, sana mabalin. Ay, lawlawagam ko mati panunot mo. No kayat mga imatunan ti negosyo an napanawan day di Edgar daw. Isulaeng nga ti imamay Sam. Ay, panunutom ko madagiti aramidam. Uray adan iti nagkay sa abiyag day di Edgar daw. Maragsakan nga ta kadagiti aramidam. Nanang! Amok asigsig gaam ti isasangpet ko dito'y balay. Kaya't kamuta kasarita, auntie. Katanyeta, agpanakgal ka kanyak, ha? Uray kasano. Raraaman ka pailaang, auntie. Takabsat na ka ni mama. Ngam natangken tinakam ko amang ibaga. Asaan asikatitubang iti patem-pategmi ka ni Romeo. Oh, Salud-sudok man ken ka, auntie. Anya ka di mo kayat iti relasyon mi ka ni Romeo. Awan mo ti dakas nga raramidan na kala kayo. saan ka makaaw-awat? Sikat ti saan ko maawatan, auntie. Di ka di mabain iti mabalin asawan dagiti empleyado iti kumpanya? Akas ka ni Romeo lang di pakiayan ayatam. Auntie, awan ti makita ka problema iti dayta. Kat pangaasim ko ma. Kastila nga rodon ti kasasaad ni mama. Santa pa'y nga kinawatan. Please, auntie. Agkinawatan ta ko ma. Tapno makapagtinulong ta amang imatun iti kumpanya. Girl, I need you. I need your love. Manong Romeo, nakabutbutang gayam da dyan nga anti ni Manang Minerva. Nakaungungit. Saan min na ituloy tinagsarsarita? Gino, addan to sa bali akong daway. Kasano nga rin dati Manong. Umisinmat ni Ma'am Evelyn ti kinakurapay ta. Nanyaman tinangig mo. Baybayamon. Lipati mo.
Ti panagadal mo da si kaswan. Uwan manong. At dapay nga gadalak. Bumak ng tantumet. Makaisimak man iti dayta ko na. Sa nabali asan ta abak nang, basta makaturpos ka. Hamman manong. Inton makaturpusak ket adamot tin trabaho. Ag tinulong ta. Tapno bumak nung ta. Sige manlangin. Sige, say-saya atim nga rod ti agadal. Mama! Apay ngagsangsangit ka ngay marakot kanya. Malagip mo ka di papang mo. Mamang! Aglunan niyo kung hindi pa nakatay ti papa. Pangasiyo! Kasapulan kayo! Ang mga nudumteng to ti panawan na jakon kabailan ti panangirurumanan ti Evelyn kanyak. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't natin lang ti biyag ko, mama. Tsak ipalubos. Ni Romeo lang ang tinabatbati amang ipatpatag. Kan mang pagpakirid iti paginakam ko. Tsak ipalubos sa mapukaw ko. Jak kayahat nga dadiw pag kinaawatan ko ni Evelyn. Ang mga nudumteng to ti panahon ang mapukaw nakmat. Isuntulang tinibati apag sa makadam. Saan niyo kumamata sa wanti kasta, mama? Patim ka rin niyo kumati pag ginakam niyo. Rimwar ka nga agpaiso iti kwartong Mercedes. Ay nga, nakamuleng-leng kamot nga agtugtugaw dito'y salas. Kas lamang mga kupay lang titimak ni Minerva ang agsasaibak nanang. Uy, napalalon ti kabsat mo. Anak pa nga ipirpirit nga inayaw. Kakaasin ni Minerva. Ad-ada maguguran hak. Gapoy ti sanda pag kinkinawatan. Sika ko mati makisarita kini Evelyn. Sa anak pa anak kabang bangon. Kas lamabat bati batak pay lang iti kilaat nga ipupusay day Edgardo. Agin inanan iti nagkay sa abiyag. Ad-ada akasapulan na ka ni Minerva. Sapay ko, ma. Tadi mo panunutan nga ingagarak ti mangilklikan ka. Nagadungamin ti patrabaho ni Auntie Evelyn kanya. Adayo a panunutek dayta. Agtalagaking ka. Amok ni Atenak. Nyamti mo, igagagara ni Auntie Evelyn na saan pa ang makapagsarita. Amok? Masapol nagtrabaho ka na yung bag. Tapnaawan may baga na kanyak. Saan nakakadiha kinasarita? Saan? Nalabsan na kita'y malaman na pas nagtrabaho. Saan mo ito nagtagtagari? Kalpasanday di pa nagsarita mi. Saan kami pa yan nagsasarita? Saan ko akahin rasyak ti kapuna? Di pag ginawatan. Iso ama pampanurot ko. Agi kataklangan iti kumpanya. Anya? Pangasim. Saan na kumamay sa paypayan? Ay, agahin ay tantulat ta. Awan tagbalbali. Denggan nak. Nupod no ngay ayatin nak. Saan ko maawatan da ito yung malikrik nak? Yung kasapulan kay Joe Piscina. Kaya't mo kadingag sangit ha? Ah? Maibturam ka di abuyaan ti panagarubos na kitilwak. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Saan nga minanatuloy ti panakisarsarita ken ka idipin masyara ki balayo. Isa nagtulag kami kini Romeo. Kadwada ka mang rabi dito yung restaurant. Nagadun nga in-order yung manang Minerva. Yung mapainak sa matamangan. Mabain ka pala ka di kanyak?
Itaak lang kami na makapanganit si Kastoy ti kinapintas na restaurant. Asus, di ka nagbayan pa. Makan tayo kit din. Ay, wan gayam. Ang mga nururayan na kan iti balayo. Ala, di mon sakit di malipatan ti ipapan ni Auntie Evelyn ija balayon niya. Noon niya laditan ng bagbagana idi. Asus, santay ko man alagipin pa dayta, nalpas kat nalpasing. Okay, mangantay maruden. Wabisin akon. Kastaman ti kunak Gino. San ka ngagbabain? Ay, malagip ko gayam. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Nasaya at met manang Minerva. Saan ka makibarbarkada? Tapno matong palkuti karik ni Manong Romeo. Ama sa apol ang makaturpusak. Oy, very good. Good boy kay kabsat mo, Romeo. Padam mo't laing nga nasingpat. Girl, I need you. I need your love. Apay asimrek ka dito kwarto may ti Dayday Edgardo Evelyn. Adda ka din napatag nga ibagang kanyak. Kastoy ka kadilatan manang Mercedes. Makaungot ka kanyak. Tsaka mo nuluklukom lang ti bagim. Wano mapukpukaw talagang tilimbong ti panunot mo. Kita man ti raramida ni Minerva. Adda ka di dakes nga naramit yan ako. Nasingpat kan manakman. Masirim. Kat makapagtinulong kayo amang imaton iti kumpanya. Talaga di mon amo ti mapaspasamak. Pasado alas 8 ni ti rabi. Ang awan pa lang ni Minerva. Sigurado na kisinarak manan iti dayjay aromyo. Palubusam na kuman iti ayan-ayat da. Anya? Talaga nga awan ka scam? Nagsakit matan ti pa nagsasaom. Panumat? Awanan ti sirsirbim. No kastamat lang. Matayak lakuman. Mama? Anya ka dito mapaspasama ka ta kayo. Abay, kasta ulit pa nagsangit yun. Naimbag tadakan, Minerva. Mama, nakakasi kayo. Dinanunak ni Evelyn iti kwartok. Agkakagubsang ti panagsauna kanyak. Awan kano ti kaseskak. Awan kano ti sirsirpik. Anya? Iso na saysaya at lakuman numataya ako. Saan, Mama? Saan? Di ako kumamot sa awan ti kasta. Makagura launay gapo ti ayan ayat yo kini Romeo. Saan na kaya taparakan ka? Gapo iti panang ibaga kabaybayan na kailatan. Kasta unay matan ti panang pabain na kanyak. Huston, Mama. Isarting yu dahi ka na pa nagsangsangit yu. No kasaritan na kayong tupay ni Auntie Evelyn. Saan kayong tulakan nga agtimtimag? Aglablabusin ni Auntie Evelyn, Lola. No makapanunot lang iti dakes ni Mama kat dangran na ti bagina. Tsak mapakawan ni Auntie Evelyn. Minerva, apo. San ko na mapalabas na ito'y, Lola? Masapol ngagsarita kami anaimbag. Ibagakken ko na nga awan ti karbengan na iti kumpanya. Awan ti maramidan. Ang mga nuad-ada saan kayong agkinaawatan? Tabsat ni Mama, Lola. Nga mangga po na makarik nga akitigura kan ko na. No mabalin, saan ko maakasto iti pagtungpalan dagiti pasamak? Ala, bayan na ka makisarita kini Evelyn. Lola? Natayon day di papang mo. Kat agtutunos kay kuma. Saan nalakit di ang magustuhan dagiti ang mapaspasamak? Sige. Palubusan kayo makisarita ka ni Auntie Evelyn, Lola.
Ket sapay la ko mata ipangag na kayo. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampas. Romeo, kunak to nakapanaw kan. Madanon ka pa mo't gayam dito opisina? Pinaibanak ni Ma'am Evelyn. Baga nang orayan da katag sa sarita tayo. Auntie Evelyn, anya tiket ka sa wanda ito eh. Kunam nga taadyak nang ngagdagitim pagpagam kininanang, ha? Awanan ti panagtitinnunos tayo. Gapo iti daytoy alalaki. No pakabasulak ti panagayan ayat mi kini Minerva. Pakawalan da kuma. Ngamsandak kuma ababalawan. Agunay magka! Katsi ka, Minerva. Danggam ti ipagakkan ka. Agpili ka. Ti pamilya tayo kan daytoy akumpanya. Wano ni Romeo. Romeo, kunak na nakapanaw kan. Madanon ka pa matgayam dito opisina. Pinaibanak ni Ma'am Evelyn. Baga nang orayan da katag sa sarita tayo. Auntie Evelyn, anya tiket ka sa wanda ito eh. Kunam nga taadyak nang ngagdagitim pagpagam kininanang, ha? Awanan ti panagtutunos tayo. Gapo iti daytoy alalaki. No pakabasulak ti panagayat ko kini Minerva. Pakawandak ko ma. Ngumsandak ko ma ababalawan. Agunay magka. Katsi ka, Minerva. Danggam ti bagakkan ka. Agpili ka. Ti pamilya tayo kan daytoy akumpanya. Wano ni Romeo. Anya tiket siya sa wan, auntie. Masirib ka. Maawatam no anya ti kayat ko asawan. Pangasim, auntie. Tidak ko mamut pagpilian. San nyo ko man nga urayan na sungbatan kayo? Sige. Padasam ti magsungbat kanyak. Ha, nagpaliwan ti ugalim. Gapoy ti daytoy alalaki. Iruprupil ko laang ti kalintigak, auntie. Kat daytoy matibagak kada kayo. Awan ti karbengan nyo tapno pagpilyendak akastoy. Kumarkaro dagiti pasamak. Natangkan tinakam ni Ma'am Evelyn. Kaya't data apagin na daywan. Orayan niya ti raramidin na, Romeo. Santo nga agpaligi. Tapno saan nga adda bumara dagiti pasamak. Palubusan naklakuman. Anya ti kaya't mo asawan. Agikatak iti kumpanya. Oray agayan ay tantumat lang. Romeo, oray saan kanton nga empleyado iti kumpanya. Saan tulak nga umanamong ni Auntie Evelyn iti relasyon ta. Ngumnosan na kamakit-kita. Maalay ayang tirik na. Tsak maawatan ti ugali ni Auntie Evelyn. No pampanunutan. Awan mo ti karbengan namang pawil iti kayat ko. Manipod pimusay day di papa. Kaya't na nga isumeten ti mapaturay iti kumpanya. Ito na ang araw na. Talaga pagpungpung tutanak day di Minerva. Katkarkaritan nakmat day di Romeo. Evelyn, pagkalmaang tiriknam tagsarita taman. May sa kayo matnanang. Amok no niya ti bagayo kanyak. Tanangag ko no niya tinagsaritaan nyo kin ni Minerva. Aglablabos ka launa yan. Saan mo mutang ikabkabilangan ni Mercedes? Pinagsasawam kitin. Awan kas iskan na ni Manang Mercedes. Gapu ka dagiti nagubsang abalikas mo ken ko, ana. Kay kaya't napayan ti matay. Ba nag-akaluksaw ni Minerva kin ka? Pulos, asaan ko akayat ni Romeo para kin ni Minerva? Evelyn,
Saan ko amaawatan ng ti ugalim? Anya ayat ti kayat mo ama pasamak. Girl, I need you. I need your love. Naladaw kayo man ang nakaring ita, Manong Romeo. Napuyatan kayo kadi di rabi? Nasapa ka na ka rin. Naladaw ak labi mangon. Di saan kayo asom iti trabaho yo? Madam naman. Saan pa'y matan naladaw? Masapol nga trabaho ak para ti masakbayan. O, si kakit din. Ang mga numaladaw ka ni ti sasarak mo. Mapanak na rin agdigos, Manong. Mariripo ko nak. Jak amo taramedak. No patuloy ti panagikat ko iti kumpanyada. Tap na malay ayan ti pungtot ni Evelyn. Dakkala sakripisyo dahi tayo. Taman manuntun nagkita kami kini Minerva. Iha, kunak no simrek ka nito opisina. Adda ka pa'y matlagayam nito eh. Nagsangsangit ka kadi? Awan na nyaman na dayto eh, Mama. Kabagla. Kumusta kayo na? Saan kayo kadipay ang nakailiw-liwag? Minerva. Mama, saan kayo kumangagluamanan, ha? Masapol nga awaton yun as ipupuso tinagtungpalan day di papa. Ket, kadwain da ka mang sango iti agdama ang mapaspasamak iti piyak tayo. Makikinaawatan ka kumaki ni Evelyn. No si ka ti makapanunot iti nasayaat. Agpakumbaba ka. No saan nala kumapakibiyangan ti ayan ayat mi ken ni Romeo. Awan ko mati problema, Mama. Kaya't napilitan ni Romeo nga agikatlaangan iti trabaho na iti kumpanya. Aniya? Tay tati pakariribukak, Mama. Nagpakadan ni Romeo kanya. Nung mabalin lang kumalaang, saan pumanaw ni Romeo? Di kaya't na di papang mo, kat makatulong ang maadaan iti pagtrabahuan dagiti tao. Wen nga rod, Mama. Sige, Mama. Sumrek ako niti opisina. Nanyaman tagbalin na panggedeng ni Romeo. Jakmut mabalin nga igawid. Nanya ti kayat na nga aramidan. Eto na ang araw natin. Mercedes, si kamot gamti nakatugaw dito'y salas. Sumrek ka din iti opisina. Nakasukat ako nagpaiso. Nga magtibtibayo ak. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga nudyak tumanin magawid ang ti panagarubos dagiti luwak no saan kun ang makita ni Edgardo iti lamisaan na. Patibkerem ko matinagem mo. May sabay apang panunutak. Kaya't ko alapdan ni Romeo iti panggap ng agikat iti kumpanya. Anya? Naimatangak no kasano pinatanor day di Edgardo ni Romeo nga empleyado ti kumpanya. Ikarkarigatak ko matimapan ijay, takasaritak ti kapsat ko. Apay asaan pa'y lang at ito'y balay ti pagsaritaan niyo. Kasaritak ko mamit ni Romeo. Sige ay. Nasaya at no nakapanunot ka na mapan mga opisina Mercedes. No panggap mo kasarita ni Evelyn. Sapay ko matawan ti diyo pag kinaawatan. Si kamot kit di ati adda karbengan na iti kumpanya.
Sikapay lang ti makamo dito opisina, Minerva. Mapan ko dano na ni Mr. Ventura iti opisina na. Tapos nasaysayati pa nagsarita mi. Ni gayam Mr. Ventura ti kinasarsarita yu itay, auntie. Nay, saan nyo agundawayan kin ni Romeo ti kawan ko dito opisina? Nung apay asaan pa'y langagit kat. Masurunak no makitkitak ti langana. Numabalin, auntie. Kaya't kwaliklikan ti panagsinnumbat tayo. Binagbaga anak ni mama. Makikinnaawatan kano kada kayo. Naimbaga, no nakasarita malimpyo. Ha? Sige, mapanakon. Awan pulos iisuman ni Auntie Evelyn. Kaslaka na yun agumurkura. Naibayag ni Auntie Evelyn iti pan nakisarsarita na kin ni Mr. Ventura. Orasan ti pa nagmimerienda. Saan pa yan nakasubli? Ang mga na traffic. Sa mga napatag di nagsaritaan da. Wenket nga ta. Romeo. Nay, una hindi pa nang kita pa niya. Kasla mo po kawak mo ten. Saan ka ngagliday? Uray san tanto na kanan ngagkita. Laglagi pa mo kuma, ngagnanayon ka iti puso. Talaga ka di patuluyam ti panggap mo? Nisagana kong ti resignation letter ko. Paya masapulakas ti pagtungpalan dagiti pasamak. Nagkinarita ngay laban ta ti ayan ayat ta. Para man lang hindi pa nagulimag tayo amin. Ako nagbalbaliw. Ilaban ta ti ayan ayat ta. Girl, I need you. I need your love. Sangsangpat ko lang dito opisina. Nabanuga ka nagbiyahe ta nakatrap-traffic. Saan ka pinayaban, Romeo? Awan ti bagakan ka. Ngamsyak ta day bagana kada kayo. Anya? Naikadeng ko nga gikatakon iti trabaho. Nakautog ka matlagaya man. Pirma ka dagos dahil resignation letter mo. Saan ka nga ikat iti trabaho diti kumpanya? Ma'am Mercedes. Anya ti ka sa onda ito'y manang Mercedes? Awan ti karbe nga mamang pirma iti dayta resignation letter, Evelyn. Nasyak ti mangimaton iti dayta kumpanya kalpasan ti pupusay dahi di Edgardo. Sige, Romeo. Pabali mo nga ituloy ti trabaho. Saan ka palubusan ngaglusulos? Ma'am Mercedes. Anya pa lang timulmulong langam nga eh. Rumor kan dito opisina. Saan da ka nakasapulan pa'y? Nagyaman aklaw na eh. Ma'am Mercedes. Ma'am Evelyn. Sige. Manang Mercedes, impapain nakiti matang ni Romeo. Napapatag pa yan day di lalaki. Ngam iti siya kakabsat mo. Ijayton balay ti pagsaritaan tano anyaman ti problema am. Iti nagbali na pangadeng ko. Aramidam ti trabaho dito opisina. Ay, saan ko ang mapalabas na ito eh? Agkabsat ta. Diyak kayat nga dasaan ta pag kinaawatan. Agtitinulong tayo kumapara iti pagimbagan ti kumpanya. Ngayon patawid day di Edgardo. Tapno at damanayon a pagbiagan tayo. Diyak namaan day siyang inaramid ni mama. Maragsakan na. Tasaan mo't laang ang natuloy ti panagikat mo dito kumpanya. Naimbag, taimay ni mamang mo. Nasalbar mo't laang ti ayan ayat ta. Minerva. Amo ngamin ni mama, no kasano ti kinapateg mo ken ni papa. Ngam ti kang runa, napakaragsakat. In-ino to na maaklon na ti pan nakatay day di papa.
Agtrabaho ka na imbag, Romeo, ha? Tapnoon pagong tan ni Evelyn. Liklikan niyo pa lang, tiyak sarsarita. Wen, ma'am. Agyaman ako na ikata kayo. Sana kaya dahil Edgardo nga adda maawanan iti trabaho. Ala, agsubli ka niti opisina, Minerva. Pagsasaritaan tayo to kada Evelyn, ti maipanggap iti paghimpagan, ti kumpanya. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away. Mama, maragsakan kami ka ni Romeo. Tamakasangod na kayo mang rabi iita dito yung restaurant. Gamkaslasaan ko ang may mas timangan. Kahit ko lang ti makisarita ka ni Romeo. Mangan kayo lata. Ma'am. Ipiksak man hindi panagyaman ko kada kayo. Imbaga akong tiga po na itay adda tayo di opisina. Inlawlawag kumat kini Evelyn asaan akayat dahil Edgardo ano mabalin. Adda maawanan iti pagtrabahuan. Nagimbag kayo unay at tao kini Sir Edgardo. Makasangit ak lang amin numalagip ko ti asawak. Anyang hiti ko na ni Auntie Evelyn, Mama. Nadlaw mo mat itay adda tayo di opisina. Saan na matimtimak. Ito na ang araw natin, ang araw na di Maragsakan ak iti inaramid ti kabsat mo. May saka yumat nanang. Maragsakan kayo ngayon babay nakiti sangwanan day jay Romeo. Anya ti kayat mo asawain. Pirma ako man di pa nag-resign day jay Romeo. Kamdimtang ni manang Mercedes. Imparo pa na nga awan karbangak. Saan mo kumaakagura ti kabsat mo? Isuda kini Minerva ti agtawid iti kumpanya. Ngam nagtalganak day di manong Edgardo. Naturturay pailat ti asawa. Ay, isardeng ta na pagsaritaan da ita. Tamangan no agsinubang ta. Ti pakaragsakak ako na. Ininutin ang makabangon ti kabsat mo. Kat naawat nan siguro tinagtungpalan day di Edgardo. Masuro na ka talaga. Awan na pailang kini Minerva. Tanangag ko itay ti panagtultulag na amang rabiida iti restaurant. Siriring ka pa ilagayam. Dito, dan sangpet ko amirindam. Apaw. Nakaragirag sa kayo si Mang Patamanong. Sigurado ang nagkuyog kayo laki ti ang nagpasyar kiti Manang Minerva. Kadwa minimum Mercedes ko nam kiti. Anya? Ngam ti pakaragsakak launay. Agtuloy ak nagtrabaho iti kumpanyada. Ha? Amo kasan mo amawatan ti bagbagak. Ngam ti panunutan, agtuloy ka nga gadal. Wen Manong, agturpusak. Bumaknang tantumit. Talagan sa adi mo maipabigat ti bagam kanyak, Evelyn. Amo ka na insulto kay tinaramit ko. Ngam saan arumpang nga iruruman mo ni Romeo. Amom tiga po naman ang Mercedes. Ladingit no nakaisawang ak tinakasairan tiriknam. Dudwa at ang agkapsat katrumbang agsinakit ka nagpinatagka. Sige, bye-bye ang tanday jay. Hangam, kayat ko si ka mismo ti mangibaga kada Romeo ken Minerva. Ti panang supyat mo iti relasyon da. Anya, saan ka kadi amamingga? Puno sadya ka na mo ti relasyon da. Kayat ko si ka mismo ti mangipamuspusan iti panaginad dayo da, manang Mercedes. Amo ka na insulto kay tinaramid ko. Ngam saan arumbang nga iruruman mo ni Romeo. Amom tiga po na. Lading hitak, no nakaisawa nga tinakasairan tiriknam. Dudwa at ang agkabsat. Katrumbang agsinakit ka nagpinatagta. Sige. Bye-bye ang tanday, Chay.
Ngam kayat ko si kaamis mo ti mangibaga kada Romeo ken Minerva. Ti panang supyat mo iti relasyon da. Anya, saan ka kadi amaming ka? Pulos, adya ka na mo ang ti relasyon da. Kat kayat ko si kamis mo ti mangipamuspusan iti panaginad tayo da. Evelyn, talaga kadi saan ka amaming ka? Saan ka maawatan? Anya ti problemam kadakwada? Anyat problemam ka ni Romeo? Awan ti karbangam, ang makibiyang iti ayan ayat da, no panunutan na naimbag. Awan mo ti dakas ngar aramidan dakan ka? Anya? Napatpatag ka di dayjay a Romeo? Ngam iti siya kakabsat mo? Anya klase ti saludsud dayta, Evelyn. Kaanakam laeng ni Minerva. Agkabsat ta. Anyat karbangam, amang pawil iti kayat ng aramidan. Mangipangpangta ka kadi? Ha, Evelyn? Mama, siririin kayo pa'y lagayam. Apay nakat adayo manan ti turong dagiti matang yo. Pampanunutak ti nagsaritaan ni kini Evelyn. Agasam, kaya't na asyak ka no, ti mangipamuspusan iti panagsinayo kini Romeo. Anya? Napagurak ti kapsat ko gapo iti dayta. Iti tunong ti panagsarsarita na itay, kas lamang ipangpangta. Anya ti kayo sawan, mama? Diyak maawatan ti kapsat ko. Pagpilyan nakit din. Gapo ka no tadada pinilik ni Romeo. Isa makaamuak ka no? Saan na maawatan? Uray no inlawlawag ko asaan akayat daydit karto nga ada empleyado maawanan iti trabaho. Diyak maawatan ni Auntie Evelyn, mama. Kasinting karimi ka ni Romeo. Ilaban mi ti ayan ayat mi. Sige. Aramidam ti pagsayatam, iha. Ala, ang kamaturugan. Saan na ni Evelyn ti pakariribukam? Ito na ang araw natin. Apay asiririing ka pa'y laang. Agpada da Mercedes ken Evelyn asaan pa'y arimor iti kwartuda. Isudan samot kan ngagkabsat ti agpid na sugnod, Lola. Apay anak ko nam tikas ta apog. Naistorya ni mama kanyak tinagsaritaan da kanya Auntie Evelyn. Kayat na, ni mama ti mangipamuspusan iti panagsinami ka ni Romeo. Ay, anya lakit din ni Evelyn aya. Numuna taada na sa una. Kasla ka numang ipangpangta. Tsaka munoan niya ti ayam iti panunot ni Auntie Evelyn, Lola. Kat nakunana kanupay ka ni mama. Makaammo ka nun ni mama. Ta pinili na ni Romeo. Gaputasan na nga impalubos nga agikat iti kumpanya. Da kayo lakuman ti makaammo ang mga awat. Kastan sa tinabakatan na balasang. Naunget kan saan na pampanunutong tirik na ti sa balay. Apel si Mercedes ti silad ko manang Mercedes. Ada ka di ba kayo kanyak? Itay pa'y na pa ng opisina ni Minerva. Nga madaka pala dito kwarto. Imbagat kan ka ni Dirabi imanang. Asikan ti makam mo. Ha? Gapot na pinilim ni Romeo. Saan ako na makibiyang iti kumpanya? Data ka di mo tinagkabsat ti saan nga kinaawatan? Idinto tagsin nakita ko ma. Girl, I need you. I need your love.
Agdwa-dwa ka sumrek dito opisina yung kini Ma'am Evelyn. Kaya mas dawak. Pag may sa kamat kayan. San pa yarimor ni Auntie Evelyn iti kwarto na itay. Imo na aglatan ngayon may dito opisina. Taado ti trabaho. Sigud mo't na nakasapsapa sumrek. Bana gapagungungtan na kadagiti padak ng empleyado. Tamala daw da pa yung miso. Amangan numadmad iti bagbagina. Saan nyo pa yan na ulit yung nagsasarita kada mamango kan Ma'am Evelyn? Adda na ibaga ni Mama nga nagsaritaan da ka ni Auntie Evelyn. Saan mo na panunutan tayo, Chay? Ang mga nodadda man na maluksaw di yay. Amo kasan nalata ang maawat ti relasyon ta. Saan mo ko man napakariribukan day ta? Tinapatag. Ay, ayatan ka. Kasta, Akmat. O sige, nagsubli ako ni tilamisaan ko. Ang mga numasangputan na tamanan, ngagsarsarita. Eto na ang araw na Ay maragragsakan nakta nakabangon kamutlangan iti pan nakaladingit mo iti ipupusay day di Edgardo. Saan nyo kuman ngay palagip dayta? Diyak pa'y kumakayat isumrek iti opisina. Tamad maditiriknak. Nagtugawak iti tugaw na di Edgardo. Mercedes? Kaslagan aninaw iti aling tatawag tinakaisa marupa na. Kan tinaragsak kapan nakisarsarita na. Apay ni Evelyn anak ko. Dahil tati nakapilita ka man ng opisina. Papasan nakmutan niya kapsat ko. Iramraman na mutan ti trabaho na. Anya? Ore kasano ti panangilawlawag ko kankwa na. Kaloksaw na. Tijak panangipalubos. Apa naglusulos ni Romeo iti trabaho na. Bayam, kasaritak to ni Evelyn. Amang ano da kayo mo ti pangipapasan na iti pungtot na. Ay, saan mo't siguro? Inadak pa'y laang amasapol ara umunyaw. Di nakit di yamanan. Dati kumpanya na bati day di Edgardo a pagbiyagan niya. Napasnak sakit di unay ti panagtrabaho, Romeo. Ay, Ma'am. Pasensya kayo. Saan kayo nadlaw? Naimbaga bigat yun. Kastamat kan ka. Sige, ituloy mo ta trabaho. Agdiretso ako niti opisina. Oh, talaga mga opisina ni Ma'am Mercedes. Ngam ni Ma'am Evelyn. Apay ng awan pa'y. Eto na ang araw natin. Nakapungtutan ni Evelyn Minerva. Kaya't nakapapasan. Makamuta ka nun dito opisina. Anya? Dito gayam ti ibagbaga na kanya kidirabi eh. Kasano nga roden, Mama? Da kayo mo kapsat ti agin-gin mura. Isulaang ti gumurkura. No saan na kamaawatan, awan mabalin ko. Mama, kabailan tayo matkit di nga imatunan ti kumpanya. Katagyaman na, takayat yung matlaangan ti mga opisina. Linaglagip ko ngamin dagiti imbagbaga ni Edgardo idi kanyak. Mama, No saan man akanunungan ni Evelyn ti relasyon niyo kini Romeo, saan na kumangairamraman ti kumpanya? agyaman nagtamaawatan da kami ka ni Romeo, Mama. Nakurabay mat idi ti kabibiyag mi. Ngamgaputan nakaadal kami kani Evelyn, kan nakiasawa ak kani Edgardo. Nariingam ti nasaliwanwan na panagbiag. Wen, Mama, agtrabaho tayo lantan. Sapay ko ma, tamalawlawagan tumat lang ti panunot ni Auntie Evelyn. Saan ko mga iso ti pakariribukan? Ala, barang maikalawan ang tumatlaang ti agpanunot.
sugaya madimay ni Ma'am Evelyn. Basol ko, Minerva. Gapoy tayo na ita. San mo na pabasulan ti bagim? Ni mama ti akin pagayatan nga agtalinaid ka nga agtrabaho iti kumpanya. Nga may suda matandagin, Nora. Kabsat laeng ni mama ni Auntie Evelyn. Dakdakkel ti karbengan mi kan ni mama iti kumpanya. Agpay so day tayo, so amas dawak tayo turayan na ka. Ngam, San kan ngagsinnaay? Di mo pa kariribukan ni Auntie Evelyn. Malawlawagan tumot laeng ti panunot day chay. Minerva. Rumbeng agragsak ta. Ta nakapagkuyog ta manen ngagpasyar. Kasapulam ti trabahom, tapno mapagtuloy mo mutlaeng nga agadal ni Chino. Girl, I need you. I need your love. Nagtali na udak nagpaisoy di trabaho ka. Gamjak masinuno. Nanya ti pagtungpalan da kiti pasamak. Nupay nagsingpet ni Ma'am Mercedes kanyak. Kasmet lang day ti Sir Edgardo. Ngampod no ti ko na ni Minerva. Kasapulak ti trabaho para kini Chino. San mi matngarod ang mabalin nga sakripisyo ti ayat mi. Agpada kami matlang amalidayan kan masaktan. Naunag sa ti pa ang panunote, Manong Romeo. Oh? Oh. Napay nginasit ka na. Ada ka di bagam? Nakiktot kay sapay ti panagsaok, Manong. Ada masapol mo? Awan mo't, Manong. Kahit kayo lang nga kasatsarita. Wala nga pa isa. Itirabila nga makapagkuyog ta. Tagmalmalumak mat iti trabaho. Nadlaw ko nga maikulkulan kayo itay, Manong. Adalang pampanunotak. Oh, anya. Awan mo't lang ti problemam iti managadal mo. Awan, Manong. Kabagalak na ito eh. Saan kayo nasingan pa pagpatulungan? Takanayon kayo umot ang mabambanog. Kunak man no napan mo inayaban ang mga ni Evelyn. San mo mo't akinakuyawg? No namin ang nagtugtog ka kiti kwarto na, ngam sana nagtimtimak. Amangan matnod din napasamakin ko na. Saan ka di apuli sa rimrimwar, Lola? Ay, saan? Pinadas ko akinasarita. Ay, di na intaltalak ti panagtuktok ko iti kwarto na. Hala saan na day tati pakariribukan nyo. Mangan tayo kit din. Baliwak to akasarita. Siyakton ti makisarita ken ko na, Mama. Ay, Minerva, apaw. Alan, mangan tayon. Mangan kayon. Pasnek tayo pailaang ti mangan, Lola. Sa ituloy tayong tutik sa sarita. Barang kaya't nagtumot laang akasarita ni Auntie Evelyn. Oh, Minerva. Anya ti aramidam iti sangwanan ti kwartok. Apay saan ka pa'y anapan ng opisina? Auntie, mabalin ka diya kasarita kayo biin. Apay pilang. Auntie, please. Ala, iti salas ti pagsaritaan ta. Ang amog. Awan tumat lang ti pagtungpalan no anyaman ti kayat mo pagsaritaan ta. Amo kasyak tiga po na ti sanyo apa nagkinawatan ken ni Mama. Banag, asaan ko kumakaya ta mapasama, Auntie? Amo matlagayam.
Diyak maawatan noon niya ti problema yo iti relasyon mi ka ni Romeo. Ngam ti pakpakasik. Saan nyo kumangairamraman ti trabaho yo, auntie? Napatpatagmat la ni Romeo ngam iti siyak. Auntie, ulitig tagpakpakaasi kada kayo. Imbaga kitayan, Minerva. Awan tumat lang ti pagturungan daytoy a panagsarita ta. Ay, may amaw. Kaya kung ti makisarita kini Evelyn. May sa kayo matnanang. Di ta kayo manlangan. Ay, una yun ni Evelyn. Tara sa pimanaw. Sa inlibag na tiritaw. Sana kaya ti makikinaawatan kanyak, Lola. Bay amaw na. Padasok to akasarita intun madamdama. Mala, mapankalatan mga opisina. Sige nga Ruth, Lola. No saan na kaya ti makisarita kada kayo? Saan nyo napilikan? Amangan no da kayo pa iti pagpupungtutan na, Lola. Apay ko mga agpaapa kakiti day chay Romeo. San pa yan alpas ti amin? Agsaga na kakanyak, Romeo. Sa anak amaming ka, aging ga itidi ka maikat din kumpanya. Kang runan iti amin. Masapol ama pagsina kayo kin ni Minerva. Naklakit din, no? Asino ti kasarsaritam. Nimot gayam, Gino. Adda nga men kilata pagkasapulak iti kwartama ng Minerva. Iso nga may kudinano ni Manong Romeo. Udah ito eh. Makanay dito eh. Agyaman na klaw na Manong. Sige, kumanawak matla dagos. Amangan no makasingaak pa iti trabaho yo. Gino, agananad ka. Wain man ang Minerva. Nakayayat ti kabsat mo. Gwapo akaskin ka. Siyempre, kapsat kami. Mayat man. Ah, Daytoy ka diti kayat niyo, ha? Auntie, agyaman nagtasimrik kayo matlangan dito opisina. No pagarupan nyo analpas na yon, nagbidtot kayo. Anya? Girl,